Maleifua mai Samoa, Maleifua ngalelei au setalia, taia o manuia New Zealand ma le malo tele o Amerika ma nisi tafa o le lalolangi o mafuta mai ai le mamalu o Samoa, le taia o manino, le taia o tatoa, le taia o matangofie, o le aso tofi, aso lua se funu manitasi o te sema, lua afe lua tolu, ua whao popo ele atua ele, whaitau au whaio aso le soifua le mamalu so tatou atunuu, i le susunga iau ona te tofia le atua mana i o lātou whaletua i so se whata tapuai. E mei se o tupu mai e o Samoa, le au sina i naita māma tina mātua, se iau o lava i alo ma whanau. E vi ia masanga whaafutaia le alofa ma le angalelei, whai pea o le atua, i lana pule whaasoifua, i le soifua tului, ua mawhai ona fo ina mai mo i tātou, le mamalu so tātou atunuu. Ia ua tātou toi au lia mai aile nei tai au mātango fie. Mālo le fo lau manuia Samoa,
malo fo ile ono sai folaunga omi sa tātou folau mai ai mai le ina Januari le amatanga o le tausanga se ia o mai le nei aso tofi aso rua se funu manitasi te sema to se funu nei aso o totoe ia ona tātou la sia lea o le tausanga fou lua afe lua se funu manifā pe afina ngalo le atua tātou te maua i le manuia ma le soifua maua mai le atua momoli ai le whaamalo i le tapua i ngā sautsunga i au na tatofia le atua malo le tatalo malo fo i le ono sai ai whapea fo i talo sanga whai pea ata matina mātua le au sina so tātou atunu ai mese le mamalu o Samoa malo whaafitai fo i le atua ona o le malo si e awa i mai le aso ma le aso mawhai ona whaatino i tiute mawhaiva masani ai le mamalo le atunu i le anganga whaaloalo i whaafeiloa i atua i atau sisunga au na tatofia le atua i so se whatatapua ai mana i o tau whaltua mese le fionga i a pātele Marco Seiselman tai ona matanga luenga Katoliko Samoa i Parramatta lau sisunga li whaafea ngainga le Mount Samoa vi ingo le atua lau sisunga Reverend Esau Asora Viena le ana ma le wharetua ia upulasi sunga le toi ina le tai o le ekalesia metotisi Samoa so fatas Reverend Sione Tauleota Pasta visita felava ia mosa ma le wharetua ia vaitama so alii Pasta solinga solofa ma le wharetua ia whaavae sunga i toi ina le ekalesia la mosato i fota ina Reverend Tele Tausanga ma le wharetua ia matau aina sunga le toi ina pasta matai ia mika matai ia ma Victoria Pasta faatili matulino si Samoa ma le wharetua. Pasta ia feta se kali ma le wharetua ia Susana. Senior pasta tauloli ma le wharetua ia Arieta. Reverend Awata ma tawhai ono ma le wharetua ia Katenari. Pasta sa ngale tula epa ma le wharetua ia Whai Upu. Tina malolo manu malo ia Julia Moli. Pasta ainu muli anga avi isawa inaya. Ma le wharetua ia Saipeti. Momoli ai le nganga whaafitai tele ia tau sunga o lango ia ma le tapua inga ale maota Samoavi inga le atua whaafitai le tatalo whaafitai fo i tau wanga lelei e le ngata i talo sanga molia ia ai mese fo i o le tapua inga ia ao so se le ni fo i e pei ona talo sanga atu waima le maota Samoavi inga le atua ia i le mawhai lama ona misi le soani mai o atou susunga i whaafea ngainga ma au na le atua whaamanuia tele le atua i le tonga luenga whita sa whai e le nei tausanga atoa longo pui ali ina o le mamalu o le atunuu e ala i le afionga pa ia le atua ia whaamanuia pea le atua ia tau susunga manai o tau whalitua ia ai mai se fo i o ngā luenga i pe ono tau ngā lue ai pa ia a inga matama na uso ngā pule mtu mua i tu au mala taua a inga i le tai ma le va au fonoti sua ma le vaifanua fufoma ai tu langi sa ole ma sale au mua ma le launiu na sa ilua le afifio fa atu i to fale ula la au namatasi ma upu ya te oile motsa ta lofa lava le Maleifua mai o le afionga i le au mamalo so tatau malo fa pelepele o Samoa ila na fionga le tu ya ana tu ma le alifano vale toa so ala uvile lua malo masiofo mai se le fionga le tai sili tai ele vai nga fa fai e pui ia tau tanga Samoa lau sisunga tu la epa awe lua fatia lofa lupe soli ai na yoti ai ono doctor sa ilele maliele ngoi ma le fale tua e meise o tupu mai o le vai nga fa fai e pui ai ata tau tanga Samoa la wafionga i professor Dr. Afualo luanga lau fa amoe tauloa manu wood salele ma le faletua mai se o tupu mai o le tautua Samoa le fa salauta le ainga satun mafono le afionga i le sao ya le ota suatele po le fionga fo ya fui maono manuseni tu fele ma le faletua sunga ya sua Vivian Piffem tu fele ma lo lava le soifua manuia mes fo tato langolango mai Hawaii le fionga ia lilo fotu wa manu ma le faletua ia baby Fretton ma le no fua halo fa aftai telele anga le lei tatou por kalame
oe ma le lo soifua ma loloina le afionga i le polo fesa langolango le soifua ma loloina la fitalenga ya dokta le ausa to le afua take na seri ma le faltua ma lo lava le tautua tunu fa taifo i le anga le leina yo tātou tangata e ala i le porkalame o le soifua ma loloina ma lo le tapua i ate o tau matua tuila e pawhai ai ma le whaletua i a maunga mū se umanu matamua whaali a ma le tausia i a sinta a lofi pō le patu uma Vienna vui Nicola uofo ma moli good morning moli na nai whaumui nao le ana le tupufia ma le whaletua i a moananu ma lo whaaftai tatalo i ate o tau ta mama tina matua Miti Edwards ailini ti paro peti ta lo fatelesia se kolasi tikatoo au lele matapula se umalo feretifunga so vale faalava au tio enu ese Paula Banks se Elina Aling na hion Elisabetta Maslin Maria Akiau Sinalei Burton tuala Maria Blakelock pepe si itia epa ngaluafi saufoi ese tatamala maluloto matangi vila wano tupa itaala ma lo lava le tatalo ma ia te otou tina mātua malulu whawhitai fo i tau fisoasoani so o se awala ma sili fiti furisia inu e tele ili whaaso tau ma matau good morning ngā fopula sa lua tele moas ma le tau sia Susana ta lofa Susana le afionga ia le manu ma le whaletua ia whawhangu le alamisa ma futa mai oi i tupai ia whamania tele le atua i whainga malolonga matafaonga a ngā ina tunu ia pui mana vea ina o tau mai a awanga le leo le atua ia mawa i sisike wa kongi fu i sisifu i se fuala au whaasainga se akwa sesima ki ua no atia tuai msaisai tia o tau ai matapoto ma ia pui o tau i le anga le leo le atua la wafionga le malu me se faltua ia whafangu le alamisa ma le nofo alo pea fo i le tamamatua ia tupai le ia tapua i le whau ma le tausi ia pepa ta lofa pepa sunga ia toa lima pope ma le nofo alo sunga ia Felice tautolo ma le faletua ma le nofo alo lau fili ia rona whaingafa ia whamanuia le atua i pisinisi ia me se fo i le a fionga ia lau fili a rona whaingafa ia mai whale loko si ia lau kea ke fo i ua mua il melenga whai me ele skamalo e lulu le vai al toi ina ma e whaai alo matua whaai nuai awa ke isi lo makua o le koso mai lulu lo makua e le lulu ina le vai ia alo whātu lau fili wa misi atu lava o tau Papoli i Paulo Ioane ma le tausia a kenese talenga ia moe malota ni elu tito malua timu faletango a i Farani Swan ma fea o taito pupui fatu elia tau ini ma Filipina le musunga uta Brown ma le tausia tina lolo matau ama pauli ului ma le faletua ia nga fosefulu sunga ia pali i tele moangu tuti apuna olo tango ma le faletua whana ea upore vavawai i ma whaamalu mati malanga o ma se yulia li ilango ma lo lava le tapua i ate oele ta mamatua mai New Zealand fatia lofa povi ma le faletua ia se yuli fale ula fatia lofa sai pele kome ma ano fale tuala tau uma le lua ale sio muripola ma lo lava le soifua manuia ia te otou matua sidia la e o kene ma le faletua ia le Lovi Burtis ma tautia sa ngala a pelu se asom Celestina tu au pepe Josefa Setema ma koleti sio ne haitang ma Eloisa Samoa tauetia ta afuasua maroini RJS TV upati Ross tu ile tufunga Vaitovi Filemoni ma le faletua King Solomona Vita Smith tau faiula me king ile au pepe lome ma lo lavale so ifua manuia ia te otou uma tupa i o le vaililingi mau moa nanu ma Marina tanga loa ta se sa mataia ma le faletua ia Miriama falana i pupupani pasa whaapoi ma le faletua tau finga fui maono ma Diane good morning e me se fo i tapua inga tupa i whaasalafa tapua i kuka
le tausi ma le ainga li mafuta mai sangone tio sa whaatonu ni umata mau salafa atalina pati o le stawa heni au tanga vaia to a mataio ono sa itu fanatu e ti maulalo praises langi ayeng Critel matangi Jacinta Vitaliano to itu si mati fuala au manao fa manuia le atua ya te o tautina la iti matina fe o lolo mesele fionga ya peni maya neta motunu Petonia salele veni kuva ma Anita Siliva le wi ma peta salue fina umoni muripola mose ma Maria Ulai fono imoana langa aya pere sauma sunga ya kolisi le ota malefaletua to sulu nga tau mati elive malefaletua ya faumu Lucy Pautalo se walunga malefaletua ya mali umai tawa fesili amitua na imalisi na mula ulu e sera li fauma ti umanu maraya pero tiso moe vao good morning fale ali o tu mua vili anau talenga ya le vave ma Monica Pale Smith waina ma afu vai fa bava waina afu vai fa bava good morning afa mana Brown sunga ya vaya ma Janet Lang sui fa na ya tia sabalinga ma le falitua a matafai a Vito Yosefo ma le falitua moto sanga le toi tuma Anastasia sunga ya tupola anau Berenice ma le falitua fanua fo maulalo turo maulalo manuali asofa tau vau rivo pitone po a mailo soifua tau vau Esekia la unu na ile vau tele wepi masita me se foi tau vau ta atiti mo kisiota le fionga ya tui fasina perking tau vau hido ya me se foi le falitua ya mapuni tau vau ma lord soifua manuia mo oto uma ta lo fatui fasina piwiva fainga fa miskei Enrico ma ana vau sa lo fiposi amo ape lua ma Rosita ma tafeo ramo ta Hilton ma leina le atatipi ma fa pe fo ile tena ya uli tavai ma le ainga fa muina po wesi tangi lima matania talenga ya urungia vai luanga se upule ma selfe talenga ya ni umalikau me valo ia pasui muri vai ma le tausi ma lai felice Yohane ma le ainga li ma lo le tapua ile ekalesia katoliko sa mo ruti hion lau fetalainga le fale fitu lio voli tufunga ma le tausi ana tia liunga tale tau fai le tau langi ropeti stua tole afoa ma le tausi ano minga me se fo ile a fionga ya le fetalainga ya ono fia na umama neia ma le fionga ya sula tesi ma le nofo halo ya ma lo lava le malanga manuia o lo tapua ia tupea i whainga malolonga i Hawaii. Me se le fionga ia tau manu pepe sopo tawhia mali i tonga tuki, ma le whalitua ia peka paka tonga tuki. Tarenga ia sa maule ati ngā ngai ono sori ta mali i, ti mani sa maule tau si male ai ngali i, whamanuia le atua, mo o tau malawa, pei ona ta ua swafa, mia fo ile atua i pisinisi lau talenga sa mau, lungo le apio folinga le o whaatasi mai le afionga i atu i whaasina, breaking tau vau hido, pea fo isina lei Burton, fono ia kopo whaafitai Filomena Muripola, ma futa mai au kilani, mai se le fionga le whaletua ia mau salafa good morning, ve nise Arieta ta maa pua whaaita, whaafitai le ma futa mai, ve nita vineta lima, ia vi ia le atua whaapea fo i rota. A rocha le a fo maa futa mai, ile nei tai au matangofie, lo fatele atu, pia fo ile whaletua ia laine, whaafitai tele laine, pia fo i lo reta, na muna ulu a fo asunu, whaafitai le maa futa mai, ana savea, ia whamanuia fo ile atua i lo tai au, le tausi a timu, whaafitai le maa futa mai timu, ia pia fo i mauma, malana a vai o tu ua le moso ma komiti ia whamanuia atu le atua te o tau a fau mai lungo le tātou a pia fōlinga pa pia fo i shimli sawa tike ia tau a mātai o whaafitai pia fo i a tauti muli anga tele sina sua le uso ia mapuni whaafitai mafuta mai te wila maxi whaafitai mafuta mai pia fo ili fionga le whaletua ia whaalua keaula
ia vi ia le atua le fitalenga ia tupai whaasalafa tapua i kuka paftain mafuta mai whaapea fo ia venise arieta ta mapua whaaita ia le autustusi mai ngai lungo le apio fōlinga li nei tai au whaamanuia le atua mo o tau uma tatou voi se vi ingo le atua ia whaangasolo le tatou pokalame pe ona masani ai. Lima minute ua te ai nei le tu lai fitu I sini au se talia vivi ingo o kirisimasi mai ne au whaipe se kātoriko Samoa I tau fosi pe ona o tau sila sila ma mai moa mai ai. Ia manuia kisimasi. Lewa toi toi mamau foi. Ia na tātou au lia whātasi atu leo o le kirisimasi le alofa o le atua. Tārusia ia ina ia tātou maua se kirisimasi fia fia. I le o kirisimasi o lo onu manai. O ana pu, maana na fia atua. Uma tātou pokarami. Ea ai maua mai ala o tusi mai Samoa I o le matau ainga. Na o whaanoa noa ai lama lea wa. Wa tumua o loto whaanoa noa. Alo na nafi o utangi mana po o utangi. Toi malama mai fo inei tae ao toi tangi. Ia ai o tau sila sila mai ai. Ia ele o
matango fia fo ile sila mai fōlinga. Ia, ua le mawhaina, whangaloina ia, nei mātua ua, whaile langi ia fo launga. Sa tonu so se ainga lawai, ia whawhi tāuli. Ia tau fiu kau whaangalo ngalo aku ia sioki ngā. Ua le mawhai ana, na ngalo. Le mawhai fōina, o fōina nei tai au ia viri Samoa ma tala noa atu fōina i tausonga se o tina ma whamtala ia ili. Le mea lea o te tinga aila o loto. Ia o na au o te mana o e whaile mea sao. O loa ua ia o langa ato o te fia e whaile mea sao. Ia mawhatia ia ananafi ato atu mana pō sau mani nei tai au. Ia e fuata mai fo ele pese ia. Toi mana tua i fo ia. Nei mātua ua whailangi fo launga. Ia ai toi loa ia whanau. Ia pēla o i se aine mea. E tofu lawa fo i tangata ia ma ona ia langona. Ese langona. E le tasi langona. Ia ai e le taunu usi taunu unga lei pea whai e le tasi langona. Ia me se lava nei me o suafa matai. Matai au ainga ia. Pauale au mea e mua inga. Ke i kapili e rua kuka kaka. Mole meo le si tua oi. Mo whanua. Ia e me se foi mole meo le whaunga se ino le suafa matai. Wae mo i fo ia au mea to tino. Ia ai, ori peselia, e mo moli e tua ia lo whaanga mo i lato malama. O e olo o mawhatia i ngase o tino. Tau mia i whala e fu, le apupurusio o te o whanga. Tono o maota ngase. Tono o lawa ma maota. Tono o maota lo. Tau si e soifua matua o le mamalo se o tātou watu du. Whamanu ia le atua i tauta o tonga ti ngā. Tātou la talata hatu i le whamanatu ina o le aso soifua o le tātou ali i whaola. Tele mea matango fie mauai. I tele fo i whaanoa noanga e mauai. A o e whaanango lango ia i ova. Ia e peio le maungo siona. Ia e whaafowina fo ilo latou malosi, whaapeo le a eto. Ia tātou whaanango lango ia i ova. E maua mai ia ilo tātou whesosoani teimi uma maso Whamanu hia le atua ia te o tou mātua. Ta mā, tina, o uso o tua ngane. I ho oi nei whanau witi, o lo o mawhaptia pēa i ngase o le tino. Mai se o tou o lo o tausia i maota. Ma lawa o tou ngase. Whamanu ia le atua. Ia lango malauina o tou ta o tonga ti ngā. A vea foi ia tonga fiti ngā li i matamaita i tausi soifua. A wala le manuia ma le malosi ma ia te o tou. O he o lo o mawhatia i ngase o le tino. Ia e me se foi a soifua matua o le mamalo se o tātou watunuu. O e ua ova ma le fitu se fulu tausanga le soifua. Whamanuia le atua e ui lava i na soifua pea ma le tinga. Ia ai amu ia o tou o lo wha leva i le atua aso o tou soifua. Tau te mafutai manai whanau. Ia e mai se o ainga pele i loto ma le anganga. Whamanuia le atua mo o tou uma. O e olo mafuta mai tono whale pui. Ia avea ia whasalanga whale malo. Furitua i mea leanga sa whai. Ia ai toi fuata ina so tai au fau. Mo le atua malana tala i lelei. Ia ai mai se oe lava ia malolu manai. Whamanuia tele le atua mo o tou. Ia le pese leo saunia le tatou inisinia ia maiko. E mo moli atua ia lo whaanga mo te Samoa vi ingo le atua. Mo o tou uma o e olo o mawhatia. I ngase o le tino.
Se fitu minute ua te ai nei nei tu lai fitu i sini au se talia le si ufofonga matango fio le ali imado le malo le sunga ia savea niu purusu keti tole foa e pe ona o tau whaafonga masila sila mai ai musika matango fie mo le atua ia no whaanga mo i lato uma o e olo o mafatia pea i ngase o le tino tau mia pea i le whalaefu ma le apu purusi o tau whanga ia e me se fo ile fionga ile tamaita i pale mia o lo fia ngai ai ma mafatia ngole tino i New Zealand pe ona o sa sila fia ina ia me se fo ile tina matua ia se uma lo fereti funga vi ia le atua ile nei tai au mata ngofie ia ma o u malava o pa angan ma o Samoa vi ingo le atua wale o ma o to suafa ia na o ma fau lava ile le tala fo ile le fatau o loa ma malana pe utau waso fatau o loa la ia e faile pe uale al fatau o loa ia e ka waso lalo matu e fia ia i es fatau o loa i le tau waso ia o le tau waso fo ila e ilo le leila vahale wa ia ka mai langa la au ile lo le ia le tau aso le o le ala talata na o ile ile fale o lo to ina
whapea loa leo le tawaso. Titilili titi. Halu ngai lunga. Kali aku fo ilo to ina. Titilili titi. Sau loa leo le kawa o oso ko inga. Whakau le pepa skari ki kawaso. Ai mes e whakikingo ana mga mea i kawaso. Pe ao o ia so fia pe o ngi at fia wa tato wa udia. Whainunga ina fo. O le whaletua la whata o loa. E le leiranga ka muka mea fo ia o ngofoa ma. E le leia ila ka muka le whaletua. O la e whau ale ngofoa al lo matua i le siaso. Ai koe sau loa le tawaso. Sau la le tawaso au whaatu lole o le no matua i le mtolua. Awe ke sau wha i le ngofoa lea. Se i o walu e mai le sila au le e loka le iei wha amau le iei e nfoa. Te ua sau wha i atu e pa unfoa. Na umana whai o le tala lo matua maalu. Ai wha alonga o tu lol toi ina wa apea mai ia le tawaso titili titi. Sau la ia le lo matua. Wa masofa atu ia le ngofoa. Wa ngofoa iar koe inga. E kau titili atu la ia koe inga. Ai kau loa marekale. Ale whalitua, le pātua o le lo matua. Le toi ina. Ia masofa kua ia ilalo koe inga. Whakufoi awa ki sau whai ngofoa sa ola. Mai ne lau papai lokai. O la wa whapea mai kawaso. Titili titi. Whanongo akur koe inga. O le kawaso lau o sau. Alea lau o pa ura alo koe inga. Wakalo makua lau papa. Whai mai le kari al koe inga. Titili titi. Wale kakangi anga ilunga titili al koe inga. Whai mai ia kala al kawaso. Oison. O le anime wa o titili al kau. Ai le lo al kawaso. Le wale lang koe inga ilunga al floa. Wakalo makua ile. Ile lau papa tanu le whalo. Ai tanu ai langa lea wa mafuta mai le. Fionga tapa au whaasina i hato le foa. Le anganga whaaloalo to le foa e. Whaafeilo ai. Lau a fionga le tuia ana ave au malanga. Tama whaasausaua le itu malo. Le na tuina atu ia ia o le tonu mai pea. A o le whaurununga o le ainga malosi. Fo i lau whitalainga la ulo le tau lau niu. Ia malo lava le usu nei tai au matangofie le te tau mai nei. Ia le fatua au mātou le pese mo ewa. Pupua ngātia pe i tonu o maota ngase. Ia ai malo lava soifua manuia. Malo foi soifua ma le lange ma. Laua fionga le tamaita il maota le nei tai au matangofie. Ia, mo foi ona o whātulau le fio le nganga pa ia le atua le tātou mawhtanga le nei tai au vi ia lo na lofa malonga leiso se mea tau tau ai Yesu whapenana au ai mo i tātou ma lava whaftai le atua whaftai a Yesu ia mo le nei ma vaenga mo tātou ma vaenga ia te talitonu lo whapenana tātou ma losi pe a tātou malamlama i lana whinangalo pa ia ia o le no whanonga mai ia nuua ta wale a tili te tu sama le mo o te naya sekolah sitika le le sofa le sainsa te sia le o sai ne lua e felo ai ia il fata o lo mala na wota waso ia te fea te vina le o fofo lo fa lo mo tili ia matolia pau na sofa le faino ta ua vina e ko fa no mai la lang ka waso le ka waso ile titilia lang ko inga pu wale au ngai nu ai le lo la le flow kallo makua ile lua le fa ta kalanga ese fa i vei do al ko inga ava mai lo le kawaso titi va pero le ko inga tolalo ngai lo le kawaso ile me de wei lalo ile yo oral ma for ko inga Maleifua na me vesi ai me ke fa makala o taya eu não fui o cara de uns coinha fiel com coinha para pegar o fafonga mais mas não foi minha a fé com coinha e acho que minha facuesi o passia ngam ya oleh langa sa tato mai nu leo langa sa tato mai
E fui teime nei tātou mātua, ia me se whainisi mātua, vai a kua whanga, ua whaaro mai, tau ki ngai whafo. Ia, le mea rea nei o lea. Ia me waso kisimasi. Ia, tu ina ia nga wha polo vinga le. O le lo tu ina pona, koe nga wha maru na wha maru vai. Ia maua lo makua, ia pau ngal me maua tolo. Au lo tu ina na telefo. Wai umi wha sasao ai lunga tu ina. E o ngā loa lan ko inga, o fifia lo lea ia lo siva vo i dete. Ai ko e iei ka maiki. E a mea na, o siva ko inga ia so fia fo i. E a ma kifa mai ia le o ngā ko inga i ko. Ai ko e kifa i whafo le ku i ara ulo mikia. Ai e manu ia na manu tai au tole ko. E koe whamikala mai. E kifa mai lo koe inga o ngā koe kifa i whamu. Ba lo makua sao fai mai koe inga i whamu. Papengara me masunga whai ro koe inga inu. Ia e lo lea lo koe inga e whaari ia le kinga o lo kinga. Ia o langa mani loa. Whaari ia vinga le pe alu koe inga e impia. E fo i me lo koe inga o ngā. E sa lo koe inga e dunga wa whanga whalduan mako whare. E koe inga e dunga whinga e ngofo lau sido makua. Nga sa lo koe inga kango. Ale ngufua, ale ngufua whapa o whapea mai. Ia wako lo makua waru, mai lang whangau kama mai. Mai la hoki ko kuwhige. Ko whanonga ku la hoki. Ai no, ana whaniri mai ko inga ni. O mea mga ka waso ni kai au. Ia manuian malu tai au tole fo. Paftai la vai nu. Ia ni whiwanga tāua, tātou te mawhawhawhu i whaleanganga ni nei tai au. Ia mo foi se upu ma le fionga pa ia le tua, a tātou wanga atu le tātou Kirismasi. Pamana tuina le tātou Kirismasi, a mesi a tātou pa anga le moto Samoa ingo le tua. Ia o lewa tātou au lia maini nei Kirismasi. Kirismasi foi le latau sanga. Ia sa whapena fo ia ona. Ia e vinisi wale au lia nei Kirismasi. Ia le nganga nei aso. Tātou tatanoa mo le Kirismasi. La foi se nganga tau mo tātou, ia o te toi whawhero atu fo i le fio le nganga pa ia, le nei tai au, le Maleifua mai, le soifua maua, ma le nangi maina, ia te o tau, le lofu tu noa, ma le manuia mai le atoro tātou tamā, a toa mai Jesu Kiriso, lo tātou wali, ma lo tātou whaola. O le tātou tuswhai tau la le nei tai au, mo mai lea i le mika, nona mta upo lima o le fai upo lua fa mole ai nu pe mfaina fongaina ile mika nona mta upo lima nona fai upo lua fa mole a o oe petele ema e farata e titi oe yafe o yuta ai tupu mai a te oe mo a o le na te faia ma fai pule ya Israelu o lona tupu mai talu mai ana mua lea talu mai ona po le vavau lava. Whamole an uto e whonga mai le whai upo e lua whamalmole. A o oe petele ema e farata e titi oe yafe o yuta ai tupu mai a te oe mo a o le na te whaia ma whai pule ya Israelu. O lona tupu mai talu mai ana mua lea. Talu mai ona po le vavau lava. Whaftai lava in mole. Whongaina le fionga pa ia le atua, pamanuia le atua i le whongaina la na fionga. O le tātou manatu au awa po le awa manongi fo ima le fionga pa ia i le atua le neitai au. A tātou wanga atu le tātou Kirismasi, po na iaso, o le tātou tu vai lea, whamanatuina le soifua mai Jesu i le laulangi. O se manatu la whautu i le tātou tu spaitau, ma tātou mawhau vai. O fea na whanau ai Jesu. Le ftua umana whamtala mai le fionga pa ia le atua. Au atu lai mai e le pesidi i tātou. O fea na whanau ai Jesu. O le pesidi la, po o fea na whanau mai ai Jesu. A tonu e fōringa mai e whatau waa i le whanungo longo o tātou manisi. Ia le pesidi dea. Ai o mea moni e te le lava sona o ngā le fisidi.
Wa uman tātou sila fiaina le mea na whanau a Iesu, i reise si o tātou e le ilo le mea na whanau a Iesu. A be wa mai le fesili ia i tātou le netai au. I mawhaiana tātou manatu lo loto, ma ta taun tātou malam lamai, le winga o le fesili, o whina whanau a Iesu. Tēnā o te misa o le fesili, kaun mawhawhau alu. A o le mea le fia tuli tuli, le nganga moni a, le nganga moni le whanau mai o Iesu. O le nofuanga na soifua mai a Iesu, o lo au mai ai se vaenga whaana tūlo le soifuanga nei, ma se fe au tā ua o lana misiona, po le mafuanga na fio mai a Iesu la lolangi. Masalo mo lava tā pena umatatou i whamatalanga uman nei. To e pauan mele misi o le tātou wola ai. Ai lesi si o tātou, mesi lava tātou e fia de whaitau le fiong pa ia le tu o tātou malama le lei. Au le tā ua o le whamanatu, lea o la tātou tū la tātou whamanatu ngolo na soifua mai. Ma nea le fio mai Iesu, au a tātou malama le lei. Whātupui nai le tātou fia le Krismasi. Ai se a ua tāpena i le atua, lea i tu ainga no fuanga, e a fio mai eilo na hulu laulang. Wapu tātou loa, futi tala masani. Po lea le ai kia le atua, wa ia whai e le tu langa, e a fio mai eilo na halo pele i tō trasi. Tātou te mafuta li nei laulangi, i upulata mai. Ia le lei, tu lai mai fo i malisi fo i fasiti. O le hale a ai na whanau mai ai Iesu. O nei fasiti ia, e whaingo fie ia. A o tua na whaingo fie, o lo i ai se whi au tā ua mō tātou i le nei Krismasi. Tātou lo soifua ma mole manoa tātou te whāsoa ai. Wan mata upufui lea, toi mai foi, ma toi mai foi, ma toi mai foi. Au tātou ai e whātupu ai le tātou malamalam, tātou fia, tātou te mafuta. Ma lea nganga o le tua. I le whai tau se lau mo tau sanga, a o le soifua mai Iesu. Sa iai le perfeta na valo ia. O le a soifua mai le whaola i se nofuanga whatau wa. O mea umanei, tausanga o whātalitali. Sa whainga venga perfeta, e ala mai ai le leo, po le fofonga le tua, ia i tātou, i la aso. Na valo ia ai, o le a whanau mai, le whaola isi nofuanga whatau wa. Tau uma mea ni. I le ngata le whanau mai, o le whaola. A te sau e ma le upu, e whatau wa ai an mele na whanau mai ai. E o le tua, mea umalawa. A le sau malo anga, o le motoa whatau wa an mele na whanau mai la na alopele. A na whaingoa moni fu ele nei perfeta. Perfeta leo mika le tusin tatu whaitau i nei. O ia na whaingoa inga le ai, o pete le ema e wharata, o nao se nuulai titi lava i tangata umma o Utah. A o le tai o Israelu, o le na tupunga mai i yaso mawae, e tupunga mai a te oe maa. Le ngafa o Iesu, le tu wharetino o tātou malamlama, ngafa tau tupu. Ei oe, ei whi maa. Au Iesu o le alo le atua, le e valo ia mai. O le te le o mei e tau whamanama mai la nganga o le tui tātou. E whaima tātou, tu whaanga, tātou te o ma tau ma whai o tātou mawhawhau, ma whesoso ani ei, ia tātou lo le leile a nganga o le Krismasi ma le whanau mai o Iesu. Mo tātou waia. Mo tātou waia.
Na whanau Iesu I Betleema I Utah e peo na walo ia le perfeta ia Mika. Na ia tu ualo na ainga I le langi ma le mana ma le mamalu uma e o mai whaatasi mai ia ina ia mawhai o na whanau mai o ia o se pepe I se nuu e le iloa. Ai sea whai ei fufuanga I le tua. O le tua le mamalu sa ia Iesu. Lona ainga le langi. E na malo ia e sau se nuu e le iloa. Pe o le o tana noa mai le ia le tua. E ana ma ia ma tatou. E ana ma ia ma tangata uma. E o ai tangata e le iloa e anga ma ia. Le o whaatino nei e le tua. A fio mai Iesu mō tangata uma. Wa tatou te lea met. Nga lau whaipinge e lawa piko I luma. Ia a ngai hi tangata whinga le kausu e mai a se ngofuanga I kua. Me e tatou te wa ai e. Maua le pawa. Maua le mamalu. Sa whai mai luma. Ia e sen maa nei o fofuanga le tua le tau whaatata mai tatou. Nea ia ana ma ia ma tatou. Yo ale nuu na whanau Iesu. Wha me e le loa tangata. E ana ma ia e le tua. Ai se alawa. O le ala no whanga na whanau mai Iesu. Le o tōlua I tatou fisili. E tā milo ai le mea tasi. E ui o Iesu o nofo I le mea mamalu I tafutafo le nofo a li I le atua. Lo tusi e tono le e pelu spunu me le lua na whai pelua. O lona nuu na whanau I Betleema o le tuu whaafea ngai a toa lea. Tuu whaafea ngai. Ma ne tusi nga lo whamatala mai ei le mamalu sa iai Iesu lona ainga I le langi. A le o tuu mai nei lalo langi. O tuu whaafea ngai o le tala whea ngai alwa ahi e whartangata. Ni ki o whawhai mai le upu e le loto le poto le atua e suesunga taonga a wala. Po le poto fo e tangata e ngaka loa na amata le poto le atua. Ma nei ia filosofia e whamanatu mai e tātou. Ia tātou tangata le vāma le atua. Taluai ono le tusinga ingoa le ana papena ana a fio atuai mi o se whama Maria. Ina mana o le Emperosa Roma ia awai e tu tangata e tusinga ingoa. O nā o lo whamatala mai e le tuspa ia le ala na tatawai ono no nofo mātua pe o Iesu e lata le whale o manu ne me watupu watumu whale tali malo. E tato te leo tātou me ngā seki e retu. O le ai se mea nofo ai Maria ma Josefa. Nai whamatala ina le luka ono na whai upai fitu. Ina ua uma o na whanawina e Maria o Iesu. O na ia awi leo ia le ie. Ma whata oto ia te ia I le whalipovi. Kalo whai ia Iesu. E se le mana ia o le meo le amana ia. E se le mana ia. Le tua e ana ma ia me uma. E o ale whalipovi. E se le mamana o le tua. Malana whaataita inga. O lo whapenaan o mai e tātou te olai ma whaataitai. O le loto mawalalo. Mawalalo lawa. Pauana ne mea na whaile tala nei le sangato leo ato nio. E māloa me sa tani o te māloa I me uma. Pauan mea te whaia inga ia te oe ato nio o lo loto mawalalo. Waile loa e sa tani loto mawalalo. A lewa mai e le tuone nei
mawhauwhanga ia tātou nei tai au, whamanatu mai o le whale povi. O Yesu Keriso o se tupu ele pei o isi. Ele pei o Yesu o isi tupu. O whapea mai le fiong pa ia le atua, o le taimi ta tau e whaahali ai Keriso mai le langi e le atua e manuia to atasi lava. E ona le malosi umalava, o le tupu o tupu umalava, ma le alii umalava. O whamawina i le momoti moteo, tau poe ono no whai pasuma lima. Ai sea na filifili ai e le tualo na alo e whanau mai i le whale o manu. O se nuu a e se manu na te tuaina pe tuu ia i se maota po se lau mua, lau iloa ni lau langi. Ai se awa mai ai e le tualo na alo e whanau mai i le whale o manu. A o ia le tupu, o ia o ninga uma mea uma. O mea le vaia ma mea vaia. Ai se awa whai e le atua le tūlanga. Pio nā le tau tuli le tātou whaasoa. Ia tātou maua le nganga o Christmas. A whaina soifua mai Yesu i le maota tau tupu. E te langona ea e mawhai ona ia maramlama i tau vinga maftianga o tangata o aso uma. Ea, ia te awaia, e masalo salo. Tupu mai Yesu i se ainga whatau wa. Whanau mai i le whale o manu. E maua o mai Yesu langona o loo safa i tangata. Nā te maua uma langona, uma lava a mata mai e lava i mativa se i tau i lunga lau mau mea ma lau miliongea. Lei ei tātou atunu o te mine. Ka māla i lunga kua o keia. Ao tātou la lei lalo. Ngare whetā waia whemisai. Aisea o le malama lama. Leo tātou wawa ai ai. Whātu langanga mai o le atua, le whanau mai o lo nālo pele. A mai ai le whataita inga ai tātou lalo. Wāna whanau mai e sūnunga o se maota pe o whala mai ke kele i e whangau e kua kele o kupo laulangi. Ai longa e langonga, ai longa e langona. Nā tō te lei loa wai mai lava māsani ala tō i lunga kilo mai lalo. Oi ngai ka ngaka. Oi e sa wawari, oi re lo makua, oi e. Oi, e vai lea wala o tāpena. A tāpena lava e lea tūro na alo, i lalo al piko i lalo. Mana malama ai, ka ko i melo o kupu. Ione nā, o lona whanau mai, o le whaafea ngai lea, pea e manatu, na whao ngā e Maria, i o mea e, o le whaatanoa whinga le, e whawhanga ai, o whai mamoenga o le tātou wali. Tāro whai, e whia ni a inga whapena tātou lo iai. E whia ni a inga whapena tātou lo iai, ai le o mana malama. E pangalea, mahala malama le Maria, ma Iosefa. Tātou la, le tō tele le au Maria, ma la Iosefa le tātou te mafuta. Nau a mai e tātou le whāteita inga. Ono sai. Tātou ono sai. Tātou ono sai le. Whainga tāo le soifuanga o tātou iai. Ioe, a mai e nekis masi. A vea ma Krismasi i tātou te malam lama ai, le whanau mai Yesu se wala whatau, a pēo tātou, whaloto te leina i tātou. Le te le o meo lo tātou mawhati ai, le lau langi. Ia o le alal tūlanga, wai ai Yesu, i lo mawhau whau le te mine.
Na awina mai Iesu e le atua le tamā e whaolaina tangata uma. O tangata o itua inga uma manofuanga. E lea whaina po le alo o lau i loa. E lea whaina po le alo tamā o ainga po lo mativa. Na sila fia fo i mea uma o le a e o iai. Saia langona ina le tūlanga o le mativa ma le fia ai, ma le pangatia. Saia o i whaingatā ma whanonoanga o le olanga. Na fia ngai Iesu ma e mariliu, o e pele ilo na loto. Mea o mai ia sa fia ngai ma Iesu. E alofa Iesu ia te oe i le tūlanga e te iai. Ma e fina ngalo fo Iesu e fsosoani atu ia te oe. Ioe, o whalau klisi masi mo Iesu mo le nei tausanga. E o tato malu le ngā whaleanganga mo nei tai au, ta māma tina mātua. Haftai tele lawa inu mo le avanoa, whatanu ina e foi. Mawhawhaunga whaleanganga wa foi ta māma tina o le tato pokalame. Tai lawa. Mahalo, tai lau fionga le tapa au whaasina, mo le tāpena ino le mahalo ki tai au mo nai mātua, e wafo le lanto po kalame, ia o tāpena ngalawa o le tātou anga atu, i le whaamanatuina, o le aso soifua o sio tātou atua, a sio tātou wali i whaaolo o Iesu, ia, na awina mai o le tātou atua, ia tātou te whia ngai ma mafuta i le o langa nei le lalolangi nei, whaatai mawapea lo malosi, ia wale whatau nuina o le pokalame o le malu tai au. Iufu ia na tuai malu tai au ai whaatai o lo whatau nuina pea le pokalame vi ia i le atua, ia ai mai ka mai se vi ingo le atua i salani aila na fionga pa ia, tu sa o atu loa nga i tato profesa lango lango soifua maloloina, ia wafo i tato pokalame masani.
Te sumaltasi minute o Natale o le tulai valui sini au Italia. Vivi inga o Krismasi saunia e le au faipese katoliko. Mai tau fusi pe ona o tau whaafongafonga ma sila mai hai. Ia whatalo whatu fo i fitalenga ia au tanga mai au pā. Ia lea fo mafuta mai lunga o le tātou a la laina. Ia au tau so tai atu pēr tātou fo mai. Le nganga whaaloalo e whaafeiloa e la wafionga le profesa langolango le soifua maloloina la whetalainga Dr. le ausa to le fua take naseri i le neitu lao le tai au malo le soifua manuia malo le folau nangi malo fo i le ono sa i le nei tausanga ma le tautuaina o sio tātou watunu. Ya, si tau sek akun masinya tole fo pola me wale langona ile. Ya, talo fala wa. Talo fa, talo fa. Talo fa du. Ya, malo lava soi fo manuia le wa mawatu. Le nganga fa alo e fa feiloa i la wa fionga ile polo festa langolango soi fo malo loina. La fetalainga Dr. le ausa tole fo take naseri. Malo le tautua tunu malo le fola manuia tato tau nu mai ne ya so duas fun maltasion masina faiu o le nei tau sanga ia le atuai ngan wenga o lo fai pe la wafionga le li profesa langolango o le soifua malo loina Ya, fa talo fa tu i ma ya fia ma le maula na sunga i no o ta yuru tato po palama so fo i le fionga le fionga le tapa fascina le fionga to le fo Tai na i le la velo le tato official moto vi inga ya me se a fonga tapo i mai tupu mai e le atunu la to to ina fa to tungu te de tato ainga e ta fai fiol nei lo langi ono fai ona mo mai tato ala fa salau di ile tua do na fa mo na ngale o ai i e tato forma e tato te matia ele e te po fe o ia ile ma di la alo fai to tasi o tato ta vai de langi moi ya o de langi mama le langi so i fu nei tai au moi ia o te noa o le whaafonga le mamaru le tunu masalo fo ia e lau fionga le di fo mai ia le aiu o leo te ata whina leo te wamai le lei atu i o fo ringa lani lei ia me se fo i lau saunua mai le ia lena mato vai atu ngā pō ma pēa prefer lolo fo ngai o mena sa prefer lolo fo ngai o mena mama ai atu le matanga atu ni kuenga meo le video ia o loa lala mai lau a fionga le di fo mai o le aswanga o le HRPP o lava de sauna ia pese i o i tau sanga so i fu o ia de a o ai no i me va pe o tai loa e te ua fisasia ia i fu ia fa ia mai no i fa un vai fu ia i o mo se se e mo va pensar va de manolo kei kusa male mo fo mai ngifo na la te faila tu lo fa fonga anga le maru le tunu le sias yang o male fa mai ale le fo mai ngifo ye te vai awale ngu me so mali awale ngu ko kola me fa penga ai ma ko ku le shopping center e sa un koloni e kumu ko kola aula o fa pe o ngi fo fa sa o ngu me so mali le nga ia o loa kangaka a le o vai ako le koso mo le kulo de ko mai o me la vai su ele whisky ma lo lo fo ngale fai mene fai atuai o fai mene tu fai
Maro lava ia le nganga dia e tasi fina le ia wa tatu tata no foi ta pena foi nei ainga mo le Krismasi le fionga le di fo mai ia ai le avea mamea o le afa pena na ngalo le soifua maroro ina wa to telo tangata ia le aso ale mari di wais aso Krismasi aso vena le mafafauina o la atu fia foi na le mo le whanau bol soifua mai whamanatu soifua martatori ia ole aso foi na ami le rinisi ele leia la le ami le tuol tangata la tapena ale ami le tuol tangata ia wa o nga wa to telo tatou le aso le wa na moia to ala yo les ia po wa o foi se mai o lesi wa fasi lesi wa so fa pena ia tonu foi al koe ka lava e manu ia se ia so fa pena o se sa noanga mai lo fionga le di fo mai pe o ta ua na o e le tonu le moto sa movi ingole tua ele ngata le professor lango soifua maroloina o le tino ma le mafau ia al fau tuanga foi mo aso te tele fa pena i walo to iso tato tunu wa ke mingelo o ki fa aso mani la vale yo se lo tangata ke wa fasi ko ingal kangaka o ki fa aso io tu langa fa pena lo bo mi o le ya no to da o i tu aso fa pena e to te le ala fa tamala mani era a silsila ho i fa mo monga se fu malo loina le ngata i se tatou tu no le titi ma tu no te le tele o maliu e tupu teni fa pene o maliu fai ona fa foisia e avoida po fai anga tatu avoidinga ia ai pe se i o le mene tupu fa tamala mo ide de e walu le po fai ngā ruenga e tuli tei ia leo fa mo e sau do le fia le au fai ngā ruenga pe o le fia fo ia la le toi fai a se fia ni o ranga atua ia alu motu ia le o lo le vai te mi vo le ai me se tatou ne lo mo per mano se fai ia o lo le mele o le fia na ia a fai atu vale ai le ai la fia ave tava a fai atu ngata ia le o fai le ava mano si tatia mai ala to ia me hoi le tatou la iti le hoi tu po le hoi te savali luma tasi le la ale alu au tafa ma le alu tua o fe sa sia iso fai atu ye ai te me te te ona ona te ia no yo me la iti fa a isi to ai nga mandio o tatou ne mo ai mai tu mau se ia le mai fatu toto mo lunga suka o le te minia o te ia o le te inu fala au e fata sua o ve me ia le la fai fo le break o ni te sara malo ro mai me ia po ave fo le pc de te le me anu ia ma fo nga fa le ai nga me fata mala ia fati e fuala ale te do mo le nunga fuala wele a to se furubinu te fai el tono le me mo ide de e mas ni an fati no fuala e o le si o le fia ole a fai e te i foltai a solo le nu o to a fai le savat e na vai le to inga tonga fiti mo na fai le tui fai le se io o le fa badil to se io per pati le fia no fio tu poi voi fa fitali a te vesa mai na ia fai na lo fa tu ma tu langa fa pe o no foi tai fa tai ono fuala si fa te se ia no pati ia le tu pati te fele nga afa nga pia ia wati di compromise ai o kidneys ia nisi o mo feo ia nga no fuala au fa mo ne me o fo ete se a sa fo la una ai mata wi ese mal fo la u de moi le fo tu e lau fo mai afa pe o e toto mo a leilo le fo mai e me si unga senga menna lenga ese fo la u e ave pi mai o toto mo dunga tanga tai totas e sa uma se tu sa ai le tanga uma
Ona le mea la vai fo mai I lona I lo tino. Mai sia fo la au la inu tu atu. Wa e te mi fete na e fo la. Ia nga shut down nei leo kidneys po pe fa le tono I le diva se tu te mia nei tu poi pe nei sa no ma sa o le mate. Le mea fa ta mala wa alu le ulu fia wa alu le ulu. Ia po leo mai foi nei mai ngalo fo la au stalo a pe o to from tala. O le tele fo la we fa o tu le o mo nei wa to tai ni. Tu sa foi la pe o kai nai pharmacy ye ni. Ia mai tu ai wa sa prescribing ma. Se longa si mai fafo. E pe se ia mea ai to a tele e whanau soifua. Ia o le tele o whalawe lawe. Whalawe lawe tauta pali. Whalawe lawe fu e ua mūru whale. O mea o mai o te tua tuao whatu tupe e ngalon. Ta pe ia le o ngā umu po le auli. Ia o te lo ni te miu whiro loa e mea vae o ko miki a umi roa. Ia whiki roa le mika. Ia te lo tele o me mune o mea o ngā umu kesi vae liki. Liki keso ia de tonu whale ia moro resi. Ia manisi ane o iei tau ngata e mo e me te mwhapene e tele e tunu upapai au te roa de whae se mena. O le o atu ngalo to mai titi le tonu le tawhale. Au waru le pofu ngare tina. Mai lo le o mai to mai tia atu lai mo to mai tia sia. Lo to lo alu tonu le. Ia le la loka uma wha malama Ia pakanga ia tunu na e o te whai. E matua hafi upta mai tia e le ilo esis. Fatoa to mana tua tina o fu mai wa ngalo me wa alu le vai eso ngalu ile su e o nga temi mano rode se ave fa na we fa ta o me va pena ia me va pena stupu ia po foi parti solo mo ma ta va le ta alo ta me ia ta to vai fu stupu na ia sta o me o mai to no manga fa fa o meu tafaonga. Ia aso ia fa no ia tu lotina e musu e tati alu ni tafaonga. Bo ine le tato mato tato pore e le tau o mai an mele. Pore atu la vere pas. Bo ine le pasi ia. E ele se o nephew. Fasi o mi pore. Na la vere na Australia. O tafaonga vo. E moia ia tu le vena ia pe ia na oia na o mai le soifua le manuanga le ia la le titiation to ro fa to fa lata ia ta la voa ia va so fa pene o me ta fa ma ia le o titele o teibi Maria da le fina fa alia na le tu si lo fil te mi to fa Maria da ia manga whangafa ia. Maria da taua manga whangafa I te mine. Tau ina ia se si fau tua ama. Maria da so le le mu, so le awore o anganga foi ia tamaiti ia so speed le mu, speed ai koe fa le mu. o fata sa alai yang ala via lo le ka va de au lo o ina ko asa ku fa di fo lo vai la ko ka ko ia tato fai tato fa lo foi to la fo I te mea mea hoi are le 9/11 ni Amerika. Bo ine Tangata I whantaranga tangata I na whasawina. Ona I o iei. No toi tū aso walu o le mawhaile wala o toi mantua ne mene tauna whai. Ia, ne no tua iei. Tolu minute tua iei a le tupulu. Tupulu. Ai ana o te masani ai al tausanga atoa whia rua. Ia o lesi le aso lea to afa no ia le ngā sei no fo. Ia do fa na fini ta vele mi so mal to rua. La uma fa na wai ha ia fini le
ia no fofo ia o le si o le o ngalo ki to nga me fa pe po o ita le po loko le traffic nge ia le ta oso solo ia e mo fo anga alu te ni le io me se tu può ta tu lo ta tu fa pe so o laki mo ano le ia o te ia ia me ta tu te le lo e ma fu el te le o me mo ina le sa ina ina tu te le na na to fai tawi tanga tani ia se me le ma sa ne tu pu le aso tu ai e nga ru au ia le tanga te manua e yo e manu e ma di wai fu di le fu i le fa le te le mo ina le o fiong le pe nei ma na tu ngai mati ai ma fau ile ta tu a Christmas fa fe ro e foto so fo mo ina le ia pe yo ia nga tele le tu langa le fiong le fo mai ona ngona ia le temine o la tato tapena mo le aso tele ia le aso tele o le famana tuina soifua mai o le tato li alo tutupu pe ma tutupu ia nei mea ia e le fapea o le finagalo a le atua ia sa o lele ale agi ale matangi a o le agaga fuina le ia pei lea na faamatala feainuu le se tasi foi aso lenei vai aso ia se tasi o siona foʻi alo ia na faasaoina mai foʻi se mea foʻi sa au foʻi fagogota ae lē masani ai ia matou nei lē masani ese ase ao e fagogota ia ona mo aso malōlō fuina le faaosofia fuina le kakou ia kakou ia le ngalaga kupu le failava ia na maliu mai ia tagata e toʻatolu sa latou tutū faatasi palava le galu ae na o le alo lava ainuu na sefe na pauluga o maa ma mafaiga pipi i maa ia o mea lana tāua e tele ia le faamanaki ia saunoa lau fioga lelei fua ma ia mo le ia tāua tatou fai tatou tu e mana tu na tu me tutupu aua e vave ale ngalo a se longa ho tu la vento man tu le o si me fa pena tu pu mo ile i le tala no se si le maliu male ti ia ai me se i tu pu la nei ma tatou ne lo mo ma no se le te so fu mo ile so faro ile te nei sa o wa ai ia o vai fo ile lo tu stasio tau fa na o se tatou tu no ia le te di fo o se uso a fo mai o le vona ma tu fai ngaro fa te se mix mo sta mala e pai la te le va ale le vel e new kini sa rai solo mona va pe le me la tu vai nga va tu la ta ma se fe do e masio no uso sa va tu au ta alo a ku kaili e la te mota e sa ta no no so fe se ta o ye fa ta sta fish and chips go ia le fiaru lo roso le aru lo ia ma ona le tava le vele taxi ia to tu le melina awaru lo le aru tono le mele fai e be ava pela o ma je sta mai pi ona ia ma sawa to tava le tonata le tava le vale ia la ve ai ma mari o sta ma che la u ma ia le tu ala tu lungo ke unto ka no ia le fai mai no che ia la che e le ia se lima sutta sa e le luma e ma fatia ma tu e le je ma tu va pe e ta pena e fai se mani o se fana mo in expectation ta tu fana we ya ta te ma fa e ni fa la ve and he was there at the wrong time in the wrong place or whatever don't fight ta tu e fa va senga ne me por me ia trega me era ia sistema tatu ia fina ngalo le tu pa nai me to manga ia o le fina ngalo le tu ia wa le fai mai vo ia spo ma e te uma tata no me ia na versione di fai mai ia no mo halo na malo si evilation no so le fai o so ia le fai mai e te na mali wa ia ele ato se valu tula ia to inga me te pole pe o te le fia ferro ai po an me la ia ta o ma fa nga fa pe ma ta pe pena
E wai, te le hoi tangata tātou nā, hesi ana I ta māmato. E o mai nao mai, ai te uwhare tonu ni. I. Ia le tele la finaua le fe atu nei. Le toe sau atu I nei maliu mai nei lona ai. A le fe mele whanau le. Au mai le toe I nei. Le stofi au ma tama. Ia lau finau I nei ai. Ia tele hoi o mena I o fuala au. Yo. O isi mea ua. Ia o tatou e le mata ai hoi fia mea sami fia. O lewa I le ale la tau ma vai fai uma vai aso e tasi mea. O le tau ma fa ia. Al fau tuanga la fai mani se to tau fa masani lo tino. Mo inele. Si mea fa na ula iti le vai. Wa le mana ia tatou vai. O tweet foi ale. Ia ese reaction. Te na maua manava ta. Ia fai ala tala o fa na no vene o la tu pa o se tu lo. I. Ia aina e u ele namu ia o tatou e o masani ele namu la po ama mi ana fa na ia mai fa e o te me toi fo ia tu ia tu mo ia ni sila po Australia o na toi ave nga po o ale me ne o tu mo te Mo le inele. valu maneso e va ve fo tu ala ve fa wana e antipa e green o titingi lima awa mo ai mangese ma tu ai valu ai le o lo ala o toto I. Toi ia. No mai nei o fia ai fo ia tu o matua I le anga o multino. Mo inele. Te le ame tu te ma vo fo me finga voi. Finga tu fai. So ta penanga no tu nga malanga I. Tu sanga la o ta tu le fo a ni mara nga mai ja mo pe. Ta pena fa le ia le sa o le tu me ho na le. Na si no fo pi no solvare me le o le ai nga Yo. Lenga masangian nga polo lai o lai umamia ai me se foi aka nga kale o Samoa lai mo umangi ya SS yo la kule le kingo masangi ku fafo la ku le ko fe kawi ma le duas ful ka sanga le yo e sa le si anu fa mota e te o ma le mo ai yo I o si te le o ma le mo ma fu o mingi o le vai po I ani ma fa ye na a tanga te masa ni ai te ia le ma ngoto ma fa intai I me se lava ia tangata matua tu fafo vai e le tau sanga e finale malanga loia malanga fina ale kalesia atu nai funtanga ia lau kongi ai le lo mokua lai o New Zealand la ku e alu lai o te tuila wala to sanga I o le fakasa tuila ia on me la ke minga o ke fai ku nga monkanga ngi Australia me uma e o ia me uma fa kupia ku la va ngi ia o la lang pase se malanga ai fa kupia ku ngi ia wala ku ngi lo mokua yo ia o fa no ku mo ni maua ala ku fig ia o fia senteno mokua I lunga la ka ele ka ka vai eu via sa fui ngofo lunga vai mo ka ele ma ko ki kia le o mai I sila ki kia wadi mogia wadi mogia ki kia le o mai I sila ya fa pe ngana de ka ko fa pe ala o ma o ku ma wa sola ya ala mo ni maunga yo me la ka ele mo ka mo sa nunga lo mo ku ngofo lunga la mai ma ngofo pi ke nge au ku funga le ya e mo fura ko ki kia le o mai I sila yo ya o na o le soifuanga tangata ia I o le whengata ia tu sa pe vave o na matua lo tino ma lo malas a lo mawhawhau la e whapea o la e tutusa the last 10 or 15 years me sa e whai se furu lima lus futau sanga talwai a la e whapea o te mia la e whai nei whai a pawan mea na sia whai I e pese I e whapena e le po o whānei tausanga talua e o saua. Sau leo lo tina me, se alu ia se na i o teila na o mai tato e o mai alu e wala au ia e o mai e tato mai se stona I le uri e le pis e tapena se tato me ai o le uri. Ia whai a lea waru whai tau I na i o tisano fui. O lea na te whera rai whai man
Mano va pe e ese au fai mo ala ro matua le fai el to. I. Ya so va to o ye mo ta mai. Puha se turo. Au fai atu. O nei le temi vo le o ta se fugo ofisi dia. O ye fai ale ka ko fapus. O ye le fai ka ko mo se turo. Afa, ele por kala lo mo ko ele ke ka penga uma be. Ya to le avo. Fatu auto tu lo al bafo. Fatu auto to lo le se tua ese. Ha so ai. O lo papa tua o mene o to. Se pe ki nga penga. Pengi pe wa so la ka pi pe ka ke ra ka ki wes. Ma ka pai pai. Ai ma lo e ma ne se o ko to lo ma tu. I. Ya po la ta o ye fitu su ta santo. A le fatu. Pe fatu au di ma rua ni ma to. O ma to le tu sa. Antenga mena. I. Alo mama, ye se me ye va vea le ina o vo. Ye le se io mai se io. Le se me fa tadi le va vea ye va tu. E o le termino fa tino e. Mo tu le tu. No mo tu le su sa so. I. Ya se na ya. Se le tanto fa mala. Pe fa fo dingo la fa pe le tu sel malas. I. Ia ale loa. Ia o whamonianga na siautina ia te oi ioi. Ia. Whatever fia whamanguia no makua mese ia wane nine whaine swa mai. Ele nei pa se fa manuia ho ia le ele ia le la te cho la te talo fa manuia ele ana to ia fa manuia vere o le poto atu se mai fa manuia mai a mai ni fa manuia na se tolu mo se o le se o te Ia o le sa salu atu se fa manuia tolu ani fa manuia te le mo Mar fai ngor pua. Mar kukai ngor. E pe ale o me ia tato te loa e se le la fina e se foi le va aio na tato matua le mo tato matua tua nei e se foi va aio tato matua ia tato a tato tuk vai tasi de me ke pe lo loto o le tala foi a lo tina fe me cha sio kama ke mila ke a onga ke men malo sir kingo me sio kama ia lofa aua ke ade ke si me mafa bueno o fa ia ba leva ino mo ku la ka fit finale ma ka ia ai e fa pe e o mai ia ka meki o si me mafa ma finale kingo manga ia la po o maso la foi ka ke fiado ka ike fa la po ka mas ai fa mai ia no mo ku ia sio kama aua nge ia ke si me mafa o fa asia fa mai na ngai va venga makua ke manga o e kupu pe fa penga wonge e wo lo ngai le finger el kala siro makua o le awa ke le nge o kausanga ala kupu maria la ka ki ya ko ke le va nga le nga mako ka va ia so in baso makingo le wo pe o ko inga no ngo vinga pe o se au ngai ai o le ke le ro fa nga ro malo si o le ke le finger ro por sa le ro finger di fo mai ia le au teu tino i ia la teu tino ia la si ia se foi ono ta longa foi i ia tava le se le weightlifting ne ta longa ma le powerlifting i ia tava tangata ia le powerlifting pe le tangata ka le la po o maso ia toi nga maso la na e pe o nga foi so e ma ne tino ele se mama tino e se mai e la toi no macho maso atu de se san fa ke le nga maso de fe ing fa la vela i ele fa ku sa nga me o de se me o maso ia ko ke le yo e ta ho ta longa si me mafa
Mo Na pau sa mai te e fuafua i au tausaga. I te iwa e stantai. Te ua mamafa te le mea e le i o i tausaga o lai. ya ana Pe e le tau mi ai mea le growth plate o ponaivi. Ma tau le o ponaivi le fatoa complete le o la ponaivi. i Po ua uiva mai le lua su tausaga. Mai ele mea ponaivi o tomiti vai. E ele mea pe ka growth plate. De o lai. De faz o le e pupu uivi e mo faz o le matua. So o te loa o le mena sa fai te ia e to te lo tanga tanga faz isi mea mafa ia e tomiti. Ia au te loa to te leo tātou. E le mafa te leo ngare ono fai so i e te lo lia ia to tomiti e fai so sasa le vao i ho i ua mai popo e le va pea o se matua ia la ho ina mafa o fai tau wanga o e po e malo le ua e mai popo e fase furu me va bena. Ia le va pea fai ia so mapo. Tātou e leto la vale. Ai ioi. Mana se vortina. O lesi mea o vave vo eno matutua to te i la u observation. Ma to te le matupulanga vai ni to a pei to ina maja. mo ine lo fiona i Le roga sikaliti e o le ngata expose for ringa le asu sikaliti. Ai matua le anga ni fo se tu. ma dia la i Ya mata. Yeah, one of the side effects. Le la pe tala no me fe le vapor. Ale usa usi pe pa fo of mai. Wati le la e va vetu na le anga ni fo. I le vapor i lor sikaliti. i Pe o so ya. Ia o mea e tau tata wai, ia o lesi tangata, pe tukulanga tata o alo nao langa e fia e whaala, i hydrate ele o lele whangai. E ne pei ere o tangata matua, a ere tangata matua. Ia o ai te le fia se whaangota e whaasami le so atoa whawai, ia i manu. Ia se ho ia le tōu vele le ilunga tangata whainga renga mafa. mo Ia ine matarata ai ofisa. Ia ma mea expose ia. i Whaiwhainga ringa pe o tangata whai e pa o are. Ia umai whaere iau se ono te furong tua i leanga ar whano. i Mena ia i mea ngai ka o le occupational health safety. Ma lose i Amerika, ma lose i voi nuu e te. E mawana fia a i roa o leanga lau whanongo i mea e te leo tai. Ia po whare tonu i se mea lo tino wepe. Tawa whaia vai pere ma fua mai whaiwhainga ringa. i Me sia tātou ne whainga ringa. Ina vai pere a register pesa o complaint. Ia mai vai. Ia vai moana i compensation o ia me so sani ei. O se mea le te expose o te tāua na o policies ngā ma whainga whawai nei whaiwhainga ringa ia i tonu o Australia ma New Zealand. Whama mawhare safety. i Mawhare safety vele. Ia, so sani vo ia latu. ma O do si me, me sia ia tunu una ia i Australia e whailako Medicare policy fo ia lea. E whaingo whia wai tango tāpi rio ma. mo ine Ko Amerika po lea le. Me le tunu pito i tamau ainga lalangi. A le sau insurance. E fu alva inga o i lau policy o lau insurance. mo ine Tāna. Ia na lau Samoa ai su ere au wala e mawel me ke ia o loko mea no. Ona foi sa boy e que ele sua makai. Yo ela e kukusa sua makai e que é uma e me foi lá com a alu de sin sua fores. Ia e fiu para que o o ia por ofecer essa kakoku. O e makua ngi wani no. Lo que fa no ku e kanga ka so ku la fongo e ba ku o la su e sa moa la ngo fo mai fa fo. O ma no pipo ele. Le ku o ka ko se ku so so nga ke le un kanga.
songa me uma. Kuai no en ma fo le si o le va fo I ma fo. Ona foi ia ka ko ngue e ke kau kara sa no e fai inga ia o me nga le fai le fa ku pui ma ku finga I o le ku pui ma ku finga nga le fai ngai mai si a media ia e kau kara sa no fai inga si dia ya le an pelo ia ki aga fa mai waka kau ko ngi solo ala la fa fai na ia na nga finga malo ia ai le no ia e dua oki ngai ka mai ai o le oki fale kingo mo le oki fale nga yo olo ese afinga mano ese fainga pependo ko mana ngai dua ile tutusa ele va a pepero afinga mano se wa ele mano se me pero mo ile yo ia no ese wa le nga mako fa no ngole vai aso dia e ai do ku kuangia e de aso ngai o ngai e mai a lo pokalame e ku u alo le ku ia o ma fo no la ka ngo ia mo me o fa kuanga na le la o mai aso ke kele ia le e finga le ia po le ase se sanguanga lo finga le di fo mai e finga le vai e mo ia lo mala ke le o mai ya al mere ngai o le whaake kenga I fufuai ngai aso lange, peina mea ngai wao, o le mea loke noa ia kako, lewa umanga Samoa, se mai ang kapeng kolonga, ia e le whua nua pe kolu I kula kanu ngā moe, ai ala mai ki ngā leo, mai kapeng kolonga, e fiaru le karangoanga lea, o le mea ngai, ia ua kuku le loko, pe mo mia le whaukuanga lo fionga professor lango I aso whape ngai, al soi fo maroloinga a wa fo ia fai kong wal ma fo favor ka nga e ko poelo nga fa de kong ia nga fa pero le ia ayo finga ngalo le a de ko ka wan me de finga ngalo le ko inga wa ke ia wa madip ke wa ok fa pe ia ko finga ngalo al me le o lo madiwo ngo wa ok ngo se sasi vinga le ia o ke loa au ia whenka ke nengo o ka whape o whiunga ngalo leo lea kua ia e le whiunga lea kua ke ke o ngā mea haru ka wari e le whiunga lea kua ke le ingu ngā penga ko a lei ke mai isi mau mai pe o ia sa wai le whe au tāua pe mere tāua e whau kua ngalo whiunga le di fo mai Taftai to le wha Ole manai a fesilia le wa ia le fola au le penetro. Fola au le penetro. O stasi le fola au pito I sefe ama sa ngalemu. Ai overdose lo. Te le tanga te mandiwe. E longa complication na cholestatic jaundice. Kwa fa inga ya le liver se turo. Me voglio andare a tele tante pule le ola le pendetore se asato manuia se mangana e ato se fai tu la talo tu pulme ne va ver tu fal mai ne fai le nai to fiti foi tu ave esse mai le tele le imiti ILT le tele o tanga me se tu pronta rain tai se fulu io diven valu o fingata no to fo ide e anton please fa pevo e to fa sa o ina soifua aua fa ina lona liva tulo o le pentola mo le fa fonga ta I lato e ma fai ona e ina tai fa tula e fa pe de sa putua le fiva ia wa o ta o pentola e se le fiva e ma se ma tinga it's an antipyretic and anti called analgesic. On aspirin for it. Called Aspolo, Aspirin, whatever. Che hai le fiva, che hai la ma di fulo pungai. Ja, for a toxic dose, what tell for a toxic dose. Over getting che le opinichi le puta sei tu lo. C'è l'intaiono e tu la mai.
Taionu i. Never na mo le sila fita no. Whakau alo ai whato nunga i e tau mai ni. I le whala. Mo ina le i. Aina do whainga ingoa tai whai tū la, pe tai ono tū la, fōwhoti ngā o lo urupo. Se me whapena. Po le whiwa. Wa mea ai e weka i alpene to le whiwa. Aua ne i eise mea fo e me whai eise ua vai e whai. Ia tone pe whātasi whānua whātorua sawa. Ai le lei moto isi tō tonga o tino. O mea oval o nā le pō hangover a ingu pēna tō se te ele ni vo le uel. E ala na ni niva le ulu te le hangover le mai le se inu ngā pia po se. O le o dehydrate lo tino. Dehydrate lo. Tō ni vai le o lo ulu. E mana o mea la tue whainu inu le vai o lo tino. O te mina ni o tātou pēna e sao no. Ale, se menga penkoronga se ro. Ya, kaku kaofia. O le tele peneto, they come in 500 mil. So, 2 Panadol or 1 gram. O ngai whikau, it's a good dose. No more for it. E whainga ko wapre tolu, awa pe te rero tino pe. Aere whapea la tolu ai al tau sanga to, e oro mena, ya mata wena. Ai whaia mo le need, a te alo hoi tu. Te vai o isi whato nunga sau. Pe a mana o mia. Vai leo de te pa medical le whaanga PRN as necessary. Pe a mana o mia. Watasina mea le whata malai tātou. Ai mi se aso ni. Pe leo e sa no sa leia. O le tau whaia in whatere ni vo le uru o ia ai aru e. O le si mea ne tele na o utoe mana tua. O le maulalo le suka. Maulalo le suka, E me sei la tau ia whaile tui, Le tui nei. Ai te ua wangalo le tui, ina me sei la umatua. Tui na foto e whaile si tui. Wa pere i whaialo na tui, Ia. O tapo laila tu drop laila le insulin. E se a maulalo le suka te wala, wa le insulin na, any form of insulin. E taun whai te. Tā ua ala ia tātou matua. Le iei o se si o le whanau. E wa aia mai alo tui. Mai o afo i tausanga ne e ai se mai wangalo o na whai. O le mantua pene whai tai auto e whai. Ia. Alo e lo whanua. So mina e whanua. Ia whamana tua. A whai fo ia ua e le mana tua. Aua le whai se ia o e risitei me tau na whai e. Ava pene. O tai fo le se futasi o tai to e mantua. Wai le lopena e whaia lo tu i tai au e whaere ti o te apera. Awane e toi whaere temina, na ensaido le e isi tūra e toi. Pe wa pe toi tui e le fiafi. So a whaia lo tui le fiafi. E siri atu a lo le ova. Ai maulalo. I wai o le tia mea e loe lau suka. Nongo fia ma lau suka. Wai se alo whalongo. Se le ho solo fia ai. O vai o tino. Ia o lista anta e makatongia. Na mai lone. Iai se tanga te suka matua to ainga e tau meu matuongia. There's no harm to whaintu me sumari. Oro. E sili haku le push over le suka nga e dunga wha maurunga whiktua vifoi lalo. I lori umi o maulalo le suka. E mariuro. E ova le tolu minute a matana le mawhafoi tangata. Fasolo tulo e le tula o tua ia o madiu ia le. No fai. Nena na te fai o isi fai me watu fa e le me so ia e te me matponga o ni fo se tulo o fiu tau. E fai anto e sino spung suka le vai va mi ti ia le tino. O li ule e le ia pe am fai ona to mi ti mali ai unconscious tata. O fentata to ropo mi ti ia se me pere. Awa me va ver o lo fai mai tu i lo de bo lo suka e. E te vai la tangata to e va tu fai mai e tu. Che eu no fo mai no fai mai. Fa fe no mo mai. A to te no le. Fio to ta un mai no. Asi de me. Ia me non toru le mali fa fo se. O le sela. E fai fa no tangata sela. E lo timina o se sela.
Ala fai awa re va velona. Fa nga yui la pamu le. Yo. Ira pamu. Fa la sela. Pe fa longa tulo e ise me pe even na rulo so pe. Si ta to se fai mo sa mo sini fa mai ta to. Se fe atu na. Ma dia da. Lo human man nga o la mana ba ya le ta to. E todo fo ya mi nu te le ya le se ne tino ya. Pa pe na fa ena fa ngita. O te ro nei me te tele e ma fa fo tatou e ngase Pa fe e tai. misia na mata mama tu awa e fia fo ila tau e fia fo yo fo ila tau mi fa ta singa mai sina yo la tau te ma a inga tele pe out ya tau tu na la vai o ngi si over to sil peneto o ngi si e ro ko ava tu la tu ile tu ye o ile te ma se e o le mea ranga leinga ai sa wa de le vanga fatala no ele sini fape o le vai de o matua manuia o mai matou ni e te ia le watu ufu ala au ma me o fieta o sanga faina ai di lo fai me ia ai le o lo fa te si pe tara fe ya onai me ana fe sa si e tatou Bo ini ni de. o mai we ne o ine ya le ye vai e tau man me ni e ia le tua i mea mara ho e le tua rai o ia stadia ia mani usi le fasino ina mai ne nganu le fai morenga se mani ngati e le va ver sau ngi Yo. Pe o yo te ni. lo wala fai e mea te de a mea Le ai. O le vinga le whamtalanga le a whina le o le saunuanga le a whionga le fo mai. E fiso soani wa le tua te le lavai le mamaru le tunu e whina le whalongolongo le pokalami. O i le ala mai ai fo ia le musmusunga o le anganga pa ia le tua. Ia a wafo ia la tau i le ni fo i kismas. Le anganga na le fesidi. Wa o nei fesidi ia e lau whionga. Ia mai le lau tatulo. O lesi e kakaunga lako e bakusinga me sumali e tangata mo vai finale. Ia alai e le ke awa lako kapidi, ke awa e mawhara ako woki tangata. Ai le loa po le asif sosoan. Pio le nganga na, le nganga tonu na. Ia wale te le foi mei tutupu. Ia e kakele no pala mo kuku o le kangaka whapea mo malo finale. Ia kalaku lea, ai oke? Ia alai kakele loa. Ia e vaveanga mafofau. Po le ale awala mo moe kaunga e whai kangaka whapea nge. Pio le tāua na o le awhina, e le whasa mo koe kālafa, a kongo e ngis kangaka fuafua e, o le a umalako soi fua ni Christmas. Ia ai kewa e mai fo le aka whanongolongo mai lau whionga le di fo mai. Ia, a le tūlanga na, to e tasi a singa mea lea e whina le lau whionga le di fo mai. O ungal mele pe vai ako le a laka se kangaka i le heart attack. O le a la vea, la se mea ke vaia i he wama koni o ke leo mea o le mea ngā le kup. Ngofu ai ko kongo se kau whianga whina le kalngoanga e whanong kuwa walole mai lea. Nā se wa inga mua i a mā kongei kai pio kari whakaikai, pio ki whanongo koe ro whakawhaka, ua mū, ia po ua tight, po le ala, wa nā se whaukuanga no whianga wha umatapu kalame. ia mo le tangata le e ono maua le mene le wea e whamtari e te whalonga tu i lau fata e fufusi fo ia Fufusi. Pai mei tangata le tūre e lo fata. Me pe i tū e si tangata ma mawhai. Ia a istara me fufusi a pe koe omi. Na ti ngā rea ngā i lo e ulima rea ngā vale. E radiate ngai ke mang pe e nap a tolo ulima rea. Pe. Pe fo ia. O le si me te wharonga. Pe ia sela. E tau manawa fo ia rea. Tau le au lo manawa po e sela fo ia rea. Ai le masania. O le si me afu malulu. Diaphoresis. Kakama kua malulu ngia lima ma. O nongi. Kau le sau se koko fau lima o le wama kang poro kau. Mata ona whaare. Yo na meia pepe o lima. Pepe o lima. O le ala sanya ka meia. O le peini o le fatu e reliata ngai le. Nam fatu o le lima.
ele whapera na lima, o te lista ngata mai na ple lima, ala ele le ia fatu ia, a pe fa tinga, tinga, o le silane, o le tinga le fatu, ele toru ni aso tinga, it comes to be also ni, na le vale a wangalo, ia pe te fa, e o de se vai aso watu vai sa te o so fu va ko le mea le, so it's a warning sign. Ala ka me wa la kalaka. O tātou la ia le tala e isi pe whāso. Nena e matau ne hoi tō la whāl te leo tangata i toto marunga mai whatu i nula tō aspirin. E tā ua te minan whainu rosanga aspirin. Ni ke mina. Sosoani, se ala tō sosoani. Ma fua uman mene, wa poloka le ala tō le whatu. E blood supply le whatu tasi le. Matau le te lea e tō mai ala tō tā ai umai le tino le whatu. E a poloka se mecha, poloka o mai fo le mecha. Ona ti ngare. O le ti ngare oso nga i tua le vai tarangia le o le iwi foi. Ano ti ngalo ai le masania. O iswa me ti ngara i runga i anga i le jaw. Radiate, be. Ia man whanau tua, whanau si, ko mule pe da wok. Ia. I le tangata la re tupu a tātou ie observing ie vai to tele tātou ta sia vai fa perai it's a loa to ai mena tupu it's not him it's a vai to pe au isi mena e parai ai se ko tasina te mi ava vento siri ia bo le ke sene ale me mo mana mia vai sanga aspirin a ke minga no whakari di sawa le ambulance a. A ka ua chest pain, left chest pain. E ki ngā hori ka makau a chest pain na, tuida as fuck. E siri awe wha mai rule out mai. Yoro kako whape. E o le whako, o le opo ngā mama. O le ku e whako ko o whaka. To e te o ala ko ave pe rule out tu mamia. A wako i ae ne mo ki ngol whan mai. Faisanga observation for 1 day, 24 hours or 48 hours. Ia doro ki dia, ia koe marolo mai le whare. Malo. Me foi ngā kimini. Misi ai le ngal heart attack. Ar kere heart attack, ma fo mit koko mo warunga. Ula le implicated ngani. Ia mo warunga cholesterol. Me mun mai, o ke vai ngi kere kakai ingo fala o cholesterol, ingo le low dose of aspirin, ingo koko mawarunga, ka whai consistent na. Mano, ia o pio whai o tuina ia. Ia mta upon fat. Ia, whai o tuina fina le, o le tele se tā ua o tā whata tanuanga ai de i o tu tātou le aso marolo, ia tanuai anu ngā lepo elo vale le te malangai. Ainu, ia, saunua ia rau, yon tamaitai a mota. Maro, a tai tele lava i lawa fio ngai le fo mai a profesa langolango soifua maloloina ia mo le tatou po kalamine ia so lau fetalainga Dr. Leausa to le afuata ke naseri ele umar fia whaalongo tele i ofesili al mato au whaafongafonga ia e pangali ia e whaifo i masea lo fatu ia ono lea te tuatua nge i te fia malanga nei aso ia tauia na ia anga le leile atua e whaiele leo ma fofonga tau moni moli o le au whaafonga e whaafetai aile nei fo i tū la mo le tātou por kalame whamanuia le atua i lau fionga i le lifo mai fionga le profesa langolango o le soifua maloloina maua lo soifua maloloina whaawau ai le tiu te mawhaiva o le fesoasoani le mamalo le atunu i o latou mawhatianga i le tino whamanuia fo i le atua i lau fionga i le profesa langolango soifua maloloina ia mo le whainga malanga i le nei aso anga i atu fo i nā tuo le tātou atunu ia ona o nisi fo i o whaalavelave ma tuatongia whaale a inga manuia fo i le kirisi masi ma le tausanga fo i lau fionga le profesa langolango ia o le tātou ofisa
e ai lava masina e whapitoa e whai ei whai ngā mea alofa mo tātou me se lava ia ma alofa aloalongia le tātou maota ia o lea se i tau sa ili se masina e avanoa lelei ia ua fo i se mea alofa ma o te Samoa vi ingo le atua e whai mea alofa ina wa fionga le li profesa a o le soifua ma loloina ia whamanuia te lele atua i tātou mawhitanga nei tau sanga ia ai o tātou te malolo fo i mo nei tau sanga se ia umari Krismasi ma le tau sanga fōu ai manuia le tau sanga fōu ma le Krismasi na wa fionga profesa na ngolango ia ai saunoa mai ia i neau saunoa ngai whamanuia mai fo i Krismasi ia ma tātou tau mawai ai ia ma lo saunoa i no ia le fo i tapua i le fionga ia to le fo tai da ale saunoa matango fie ma le saunoa fo i e wata oto nei tātou pokalama a whawhongwhongwho i tapua i ngā se tātou atu no whawhong mai ia o le whawhtaisiri ai le rofa o le atua Maria da oro whatau no ina nei pokalama e ui a fo i te leo whatia a le te leo mea e whilawa sai ia e se ara o tawhia fia ta te i wala au mai o tawa e tolo o maua e o loe fia ma le maras whawhetai da a hore tino manu si ai ale fia mo ini wa pe la faitoa i za so ngaruenga Maria o le mea mo ia ua tagata i loa ai le au se lelei pokalama talulu aua ia le saunoaga na ofioga le profesa lagolago le profesa e faafetaitele mo avanoa faafetai hoi le lua ona sa'i lua faapalepale ai mese le lua no tatele faaua tatou pokalama Maria da o le fia lamataga mai ia peia so se mea tau atina e tau tapui ma faainuinu ia se'i ola lelei le masi le lagona le fiafia lagona le mafanafana e le tele fo'i o le feedback o lo sau faafetai i foi steve e nofo tagata mai comments foi a le pokalama so te faitau ai isi fesili isi le aga ia tu ia ono nai lo le ia le tau faafetai a ve ono fai atu mai na mta i le tau faafetai i le tau ia fo'i tau foi se tau i o se garuega ua mafai ona o faia o faamaniaga mai fua e le tua o tatou e lesa ia no fa eu tu vai fua faamaniaga mai le tua faapena fo'i se uloa o le a se mea ma se iloa o se fiafia lava e faailoa atu ia i le tau faia se tau tasel tau i le tau faatalitali ai o le valau mai pe tatau le tula iai mamoe pe tatau le tula oi ia le saunoa faia taitele le ia e faafetai hoi le tapuaʻiga se tatou atunu e te faamalulu atu o tole afoa ma inuu e ia la taimi e tau vaali mai le faanoanoana isi o aiga ia te au leo te matai e tausiga le matua ai o e aua e leago mai ua tiaʻi e le tatou aiga i lufilufi au na o le ausa a e tau ia e o tumua auliuli ia le tau faailoina le sila pia Samoa tupai o tai lufilufi o tatou ai Maria da pole ane mea e tas e mua mo o isi o ai ngai whangari i a sa mau ia ne a sa putu nga wha lawe atu waro toi lo matu e leo ta ua sa mau le au se nei po palau ia se amatu te whape tatu o ai nga whaife au e ua whapea ia la ua ka mai ai e whina le ngā o tole fo ama le au sa leo ka ua mai ia e le ai o lo le iloa lava i latu uma e le on mai ka ia lo ai u le a o lo le iloa ina lava ia e whaatai o le fomo lo atu e se me o iai wala ne ono foi se fa fonga mai na yo inga le fa ro pe la Basta por te songa fo ia la ku loia e takta sa mau mo takta tupa
Lea, e sa o lelei e le saunoanga, pe fo i o tai sili. A lau mātu nei o na suafa. Ia ngā pele a la whaari mai a kia u le kele o. Ai na te leilo ina, le tapua inga o na fioanga. O na e whae a ea ia te ia, i le eise tangata e le fia whale ali li fua pe whape mai. Ia o le matou, o le matou matai, o le matou toe ina le la lae. E lae e vai e le atunu, o le matou whapo mai lango o profesa lango e lei se tangata e le fia pale ali li tona ainga la wa fionga le li fo mai tu sel me fo mai o e la vai kwa ia o e la vai kwa ia mo longa venga na el papel ayo o le leilo ta o tu e te o tu ia e fo o ro ara na ta no ana fai no o ye la fia de tu me o mo e tai da Doctor. Talo lava ia maua fo'i o rua ai mese tātou pokalama atoa. I. Ai o tātou ta mama atua ta poi mai ainga. Ari rapa. I tu e fio nei lanlangi ia. La whangi ene atua maua file mu. Tātou whawhelo ia tu fo'i le aso kirismas. I dona file mu manuia. Ari Ia rapa. wape tātou wanga atu tau sanga fo. Ma fo'i ni fofuanga ma le aluanga i duma. Te loe ta pena ina umata to ele atua mo nisi whawhita auti. Mo ina nei. Ia ma whao ngā ia tātou wola, mau ala tātou manos. I. Ia taus, leonga ta pau whasina. Tai rapa. Peo whasina lau tala vau no au le lei pe hao na tu tele o i tanata o lefi. I. O whawhasoa mani. O wina o tātou kua. tai lava I numa matautu ina se tātou atu no. Ia manu whakirismasi na ia mātou ainga i. Ia tu no mamau. O le malanga hui. Ia whana me lawe ma te oho i masto ina o le ma ainga rei whangari i whare whaorea ma te matai umai. Ia ne whana me lawe i American Samoa. Tasi whio tina matua o le ai. Ia ne whaia fo i ona whaamisia. Mari rapa. Ia manu ia. Ia tātou whaidoa i pēr i tau sanga fōu. Au dia dola mana manas. Te whaawasenga ini si a tātou porkalama pe a pe o atu iai. O loa whia na ngano pe whai tātou porkalama. Ngā dia la. Awan fōwhone e tau le whai se mea nofa. O le ae ona fōwhai. Nei o lea te tau na whai. Nā no, ia nau sau no atu ia inu, ia wa tan whai tau fwoi la wa whionga le profesa langolango soifua maroloina, ma ange le soafa sa mauma le talenga ia tupai. Ia polisunga whai a tupai se vaenga tu mua lufi. Ia o lewa wa whaafonga le atunu ia o whamunyanga e mese whai lau sao taua. Ia wa whai le lato soifua maroloina i le olanga nei. Ia le mea sidina ia mātou. O lewa sau no atu foi ai numa matu whamunyanga. E o tātou pokalame. Ia alo whapenana whaatulanga. Pea na sau noa o le tau wha ola ola ma. Ia tua telin tangata. Ia wahamu o la tau lawa. O le pokalame mo tangata mātua. A le mai aso nei e le kismas. Ia finangalo te mai tai mota. Wapi o ia lea e kua ia mai me uma nei. Ia pia le wha ia ngata tele te me marolo ai tangata le fina le aso marolo. Ia ro e na fofuanga. Ia vai aso kismasi man vai aso tau san fo. Ia ona ngai fo tatou I duma atu le titi lava. Ia koe hanu voi ka koe whaanor ka ko awhanoa pe o na masani ai. I tau tua I le atunu. Ia e manuia tele ana whainga malanga. I lau talenga sa mau. Ia polof talenga foi tupai. Ia polo whionga foi ia Dr. Naseri. Ia tole fua pe na lausi da fia ai de mamaru le atunu. Ia manuia lava le malanga atu I nafa moe. Ia, mātou toi fia wa aia te oe, one I tupus whare lawe, mo ia oe fō mai. Ia, se se teimi ka ko kalangolo ringi whare lawe. Ia, e manuia lawa whainga malanga, manuia whine I aso. So I fua ia lau whio. Ia lea, tō wha ia soi fua. Ia, soi fua ia lau whionga re. Fō mai. So I fitu minute o na tāne o nei tū la iwa I sini au se tānia. O te talitonu e whai unga fo ina tātou pokalame mo nei aso. Mo li lava wha mālo ma wha aftai, mālo se tātou atunu
mafuta mai tātou pokalame, whamalulua te fo i tātou fasili, wale wha leoina, i le foma i wa kere fo i fasili e tole foa ia, e ai o no foma i o lo i so na tuangia e fia whai malangai, o le i tātou talafou, o man tāpena ina le fionga le ata noa te sā, tātou fo i laua i tātou insinia, tātou talafou, ai nei taimi ia wha mo le atuai whaatai ma whamania mo au tustusi lungo apio fōlinga whaapea fo i lungo le tātou YouTube whamanuia le atua nei aso i ona fuafuanga whai aso o taimi o tatoi o le aso tai fo i mātou tustusinga ia e manuia ai fo i ma waila ngona le mauta Samoa vi ingo le atua tapua i mai fo i tono whalewhai ngā nuenga o niso le mamalo le atunuu whamania le atua le whengai ai mga nuenga maua le malosi ia wale sa ilinga o tamau a inga mo le manuia o a inga whamanuia fo ia i latou i lungo le ala tele o ave pasi loli o a umata avale o whao ngā ina wale tsu e nei o tamau a inga ia pui mana vea ina o tau a awanga le lei o le atua whamanuia fo i tapua inga mātua i maota malawa maua le fia sunga au na le atua mfalitua ia tātou toi wheiloa i tātou pokalame le astona ai pe apure ai lofa le atua i momoli atu i ai tau soifua ma so mātou wola ai mol nei taimi ia whaafonga mai ia i tātou talafou tāpena ina le ata noa te sā ia ma tātou tau mamai ai whaasoifua ia Samoa mai le maunta Samoa vi ingo le atua i sini au se tālia. Toi whaatalafatu le paengu le tai au o nai e tātou telefone utu whaasasia langolango sua mai e le sunga ia Miti Edwards mo nalo i mele pone i au Sitalia tio inu ese Paula Banks ma sina lei Burton i Christchurch i New Zealand le fionga ia whapangu le ala misa i mele pone i au Sitalia ma le fionga ia valai Felice Ioane Honolulu ma vai lele mali panta talatomua o le solua le pai aso nei na toi fono ai le pale mene a Samoa e wha mai ai ana ngā ruenga o le nei tausanga i le mai ai o le tala whaatau o tu o le tupe e wha se pulu tolu miliona tā la na mai a o na whaatatia e le fionga le tō whai le lauti muia o le se wā ai ia lana ulua i tala wha au popo o le tupe o na tāpuni ai lea ma whaatu ua le fono i le aso ananafi se i toe tō fia pe toe ao fia i le aso valu o Januari lua wherua wha ua malolo nei le fono se i toe ae i le aso valu o Januari lua whemele wha. Ua moli e nei le matanga luenga o leo se tamai lima tasi tausanga le matua i le maliwai o sona atali ao i lalo o lana wawainga o lo moria o ia i le wha tamala ao i ai le tamaititi i ate ia i lalo o lana wawainga. Ua wha maonia ma e le maota o lana vi inga po ua wha maonia mai e le maota o lana fionga i le tupu o Peretania le falitani malo le Sinalei Resort i si umu o le atali malo ai lana mai estete King Charles au iai i Samoa i le tausanga fau lua wherua wha o le wha sararaunga mai le Peretania tele o lo tawai o le amalanga mai lana mai estete i le fontanga a malo le taupulenga i le tausanga fau ma o le aiai lana fionga i Samonei mo le fitu aso ma o le aso fifia fo ilea mo sio tātou o te nuu. Ua iei nei sa marilienga a le alo fusu o Samoa e fusu ma whamautu i au Satalia le sunga le ia ato plotsiki a whawa ngali o le whaaiunga a ato whawa ngali e fusu mo spanga e sili atu o le atele i foi ni tupe po ni seleni e maua mawai i lana ta'alonga o le whaase e mai foi i le fusi o le lalurangi o lo i umia ai anga loa e tau mawhai i le isipanga i lunga atu
no tele I se whamanuianga tau tupe nā te maua. O le talawhaiu o tapaina nei e le fioanga o whenga, tangata tua nai o lono nofo I ele ele o whenga e tua nei loa ele ele o lono nofo ai whaavanoa ele ele o whenga la tau te nonofo tu mawai. O le mataupu I na ua tūlai mai, a mata mai I na ua tau mawhai le a whenga e whao ngā seisi ona whanua I ngā uta atu o Sale Moa, pe tai na le whiwhiai Sale Moa, e manatu fo I Sale Moa o ele ele nei o whanua whaapitoa o Sale Moa, o ele ele nei na whaamasino mo muai ia le fioanga o Sale Moa ma whenga I le awhi o se lau ona tolu, se I o mai lava I le teimi nei o lo tu mau le whaaiunga, o le whaaiunga o whanua o whenga ai leo Sale Moa. O lo au ngā pea ia le unga le whaamisinonga I le awhi o se lau ona tolu e o mai I le teimi nei. O nei tala na umawhai ona tu whaatasia o mawhai le whaafonga mai le tātou tunu, I le nei po I tae au manuia le anga iatu I le whaaiunga o le vai aso, ma tāpenanga umalavo o le kirismasi ma le tausanga fou o lo tātou o iai I le nei teimi ai whaasoi foia. se pese ua o fa